Mirsaid Sungatulin, Bayanchi Tatarstan'ın xalq artisti Ramil Kuramshi. Daynan bilasizlar, mikrofon. Men başlayayım mı? İsənmisiz. Barğısı da selamlı biz. Belki Azadlık Radyosu'ndan tavuşumunu işitkensizdir. Hazır indi özümünü ko'rigiz. Bir-iki söz aytırga degeç baş tartmadım. Biz bu günlerde şunday bir his deryasında yaşayız, hisler kişiremiz. Emne gururluk Tataristan'ı yaratı hisleri, ol bizni ömür boyu eydep bara. Şulay bulmasa biz belki bu zallarda oturmasaydık, bizni belki biriga çakırmaslar idi. Çünkü biz özümüzün halkımız için, özümüzün Tatar tilimiz için hizmet etemiz. Hem biz şunun bilen baxetli de. Min bir aytganim var idi. Tataristan'ın şikleri kartıda ko'rsatilgangina tugul. Tataristan'ın şikleri, Tatar kişisi koydağına yaşamasın, onun yüreği aşağıda. Bugünkü günde menimçe bu zalda bütün dünya Tatarları, hem Tataristan demek ol, bütün dünya degensiz. Mine şunun bilen biz baxetli de, endi Tataristan jurnalına kelgende, mine şu Tataristan şiklerin, kartı şiklerin kişip, dünya Tatarlarına da Tataristan jurnalı barıp jetsin idi. Benim dileğim şu. Hürmetli fan kardeşim, millettaşlar, men bugün şun mağarasında bizim Ulyan Sökesinden kelgen delegatsiya isiminden sizin barıgızın da qozonibizning 1000 yilligi bilan chin ko'ngildan qutlayman. Oilalaringizga baxit, elimizga eminlik tilayman. Tataristan jurnalı turunda sili başlagaçta mine ana edip gittiler Tataristan'ı türlü yaklap yaktırtıcı jurnal deb. Men olay gana demez idim. Şitte yaşayışı jurnalist hem Tatar yigiti olarak şunu aytır idim. Tataristan jurnalı eli ol Tataristan tırmışına tügül. Şitte yaşayışı Tatarlar tırmışında yaktırtıp barışı jurnalların birisi. Biz aldığı yıllarda 90'lı yıllarda mine bu ihtibarını barıtık sosyalist Tataristan, hazırki vaqtda Vatanım Tataristan gazetesinden tuygan bolsak, bugünkü günde biz onu Simbike jurnalından hem Tataristan jurnalından tuyup hem sizip turabız. Şuna göre bek zor rahmet sizge. Tataristan ağına tügül, şitte yaşayışı Tatarlarga da ihtibar bergenigiz için Tataristan jurnalı hizmetkarları. Kileşek yubileyiz da kutlu bolsun idi sizin. Rahmet sizge. Hayırlı kеш, hürmetli cemaat. Шығышымны isim berip başlasın kelem. Biz bir Qozon balaları. Ne için? Birinçiden jurnalının bugünkü baş muharrir Rifat Fattahov tarafı. Çünkü biz onun bilen Bürük yıllarını Bürük Üniversitede okuyan kişiler. Bu kengrek ma'noga ega. Ul yıllarda biz bu Qozonda ko'p kishi qo'ymadik. Aytik bu konsertni, bu tomoshani olib borishi Ildar bizning kursdoshimiz. Ulyan Tatarlari gazeti Ümitning redaktori Ishaq bizning gruppadoshimiz. Ramis benim gruppadosh. Biz bir kishilar, bir Qozondan chiqqan kishilar. Hem biz sizning bilan birga har shodlikqa, har qo'yg'iga birga bir turli to'yib yashaymiz. Hem Qozon turundagi har reportajni har kanaldan bugün Rossiyadagi har Tatar birsinde qoldirmishga qarab boradi. Bu shundan da shulay. İkincisi, mana bu oshlik qurolları. Ushlu bizning umurtiyalari. Bunda mana burush sovuti bor, bunda tuz sovuti bor. Kimnidir qurolga, kimnidir tuyurga kerakmi? Bu ishni jurnalistlar ishlaydi. Biz shu saqloni bilan qaraymiz sizning har ishingizni, har gazetani, har jurnalni, televideniyani. Shu ko'ngildan rahmat aytaman. Bizning Tatarlar topshiruv redaksiyasini, ularning xizmatini biz Tatariston topshiruvini efirdan yozdirib olib, o'zimizning Udmurtiya kanallarida ikkinchi kuni erta bilan ko'rsatamiz. Borimiz, ham qaraylar. Mana futbolchilarga, azirlovchilarga ham ularni bizni birlashtirishda zo'r rol o'ynagan butun dunyo Tatar kongressini, onun ma'lumot o'zagini, ham ma'lumot o'zagining yetakchisi Gulnoz Shayxiga mana bu ish qurollarini topshiram, Gulmanga qo'y, har jurnalistga ko'rsatib, esingizga tushirib tashladi. Birga tushirib Tatar dunyosini ko'taradi. Hurmatli xizmatdoshlar, barchasini berib
bilan ma'qul bo'lsin, ma'nali bo'lsin, birga yashaylik.
Yazmışına kurulma Sinmine minsine minsine sinmine Gazaplara gidilme Yaşını tuzuna Hüsler tuzuna Bir şey yok Götü buzuna Mindigine Salkın jilay Ustum biter Aramızda Yok yok aşulama Yazmışını kurulama Sinmine minsine minsine sinmine Gazaplara gidilme Yollarına karşılar Nişlarım Eğer gidersen Ağlarına Düzlerine Küçücükten Sevgişirsen Yok yok aşılama Yazmışım kurulama Mine minsine minsine sinmine Gazaplara gidilme Соңгы елларда татар халкының милли мәгълүмати кырында тагын бер көчле дулкын барлыкка килде. Ул да булса яңа гасыр телерадио компаниясе. Хәзер хөрмәтле дуслар, таныш булыгыз сезнең каршыгызга шушы компаниянең генераль директоры урынбасары Миләүшә ханым Айтуганованы чакырабыз. Рәхим итегез. Татарстан Яңа Гасыр каналы Татарстанның яңарыш галәмәте. Сәнсез, хөрмәтле кунаклар, сәнсез, хөрмәтле кардәшләр. Татарстан журналы белән Татарстан Яңа Гасыр компаниясенең бер уртак максаты бар дип әйтергә була. Чыннан да менә безнең татарларны берләштерү, татар дөньясын берләштерү максаты куелган һәм миңа калса Татарстан журналы да, Татарстан Яңа Гасыр телекомпаниясе дә, радио компаниясе дә шул максатка әкренләп ирешә бара. Әйтик, менә Татарстан журналының махсус саны чыкты 1000 еллыкка, ә безнең инде бүген телерадио компанияда тагын бер зур бәйрәм 10 сәгатьлек телерадио марафон үткәрдек. Мин шуннан гына менә кайтышлый кунакка кирдем. Һәм менә мин бәхетле кеше бүген, чөнки каян гына шалтыратмадылар безнең милләттәшләребез. 10 сәгать дәвамында Санкт-Петербург, Мәскәү, Екатеринбург өлкәсеннән, Алматы, гомумән Казакъстаннан бик күп шалтыратулар булды. Оренбург өлкәсеннән, Пенза өлкәсеннән, Төмәннән, Нижневартовскидан кайда татар яши, шунда мөмкинлек булса Татарстан Яңа Гасыр каналын карыйлар икән. Яралы халкым,
balkondan vurularak onda yürüler sandığa kirim sayrağından vurularak. Havada, onda il